Tapi tuan-tuan tahu tak apa lagi besar daripada dosa-dosa yang saya sebut tadi? Dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang saya sebut tadi adalah berputus asa dengan keampunan Allah. Sebab besar mana pun dosa kita tuan-tuan, besar lagi keampunan Allah. Dosa syirik pun kalau kita minta ampun, Allah mesti ampunkan. Kita pernah zina, kita pernah buat maksiat, kita pernah minum arak, kita minta ampun, Tuhan ampun tak? Allah ni Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sebab tu Allah pujuk kita dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hamba aku yang telah melampaui batas, yang telah exceed the limit, telah buat dosa banyak, maksiat banyak, silap banyak. Allah kata apa? Dahlah Allah sebut hamba-hamba aku, maknanya Allah masih acknowledge kita ni hamba dia. Allah kata apa? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat aku. Besar mana pun dosa kita, Allah tak pernah berhenti mengampunkan kita. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita membersihkan hati kita ni, jangan putus minta ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya ada satu good news. Apa tanda Allah sedang mengampunkan kita? Tandanya Allah izinkan lidah kita untuk minta ampun dekat dia. Sebab lidah kita ni bergerak dengan izin Allah. Kita ni tak ada kudrat untuk nak melafazkan istighfar pada Allah. Sebab tu bila kita ni ditaufikkan, ada hidayah untuk diizinkan untuk minta ampun pada Allah, itu tanda Allah nak ampunkan kita lah.